Ngesikhathi ngixoxa nomngani wami, uthi kimi umngani wami, ungabe ubuhleka ubuphukuphuku bomuntu ngoba ngesikhathi umhleka umuntu ubuphukuphuku, naye udabukela wena, naye ubona kuwe ubuphukuphuku. Besixoxa-ke sixoxa ngale nto yenkolo lena ukuthi uyazi ukuthi le nto yenkolo vele kube ngazuthi iyayithatha ingqondo kumuntu, vele kube ngazuthi nje isihwithiwe, yabona. Ile nto ayisho-ke umngani wami ethi umuntu uma uke wamnqoba umqondo uqedile ngaye, yabona. Usungamenzisa noma yini evume ngoba usumhlule umqondo. Ngibuke-ke ividiyo lama bekusesontweni laphana, umfundisi lona ngibona amadoda impela eguqa embamba umphetho wejazi lawo, ubona kahle ukuthi ngathi abamba umphetho wengubo kaJesu impela, elokhu ebamba lo mphetho, elokhu eyithinta ethi ngisho ngithi nkulunkulu wami, amadoda emizi lawa abanumzane njalo laba benza nje. Kodwa le nto lena bayenziswa ukuthi bona banale nkolelo ukuthi lo muntu uhamba noNkulunkulu, lo muntu lona nje bathola iy'busiso ngoba sebethinte ijazi lomphetho wakhe. Ngayibuka le nto lena ngathi uyabona bafethu inkolo, inkolo iyinhle injalo kodwa iyabuqeda ubudoda kumuntu wesilisa. Uvele umuntu wesilisa ephenduke nje angazi isingayi ngisho njani. Ubona kahle ukuthi le nto lena idalwe inkolo, ukube kuthiwa akekho enkolweni lo muntu ngaba kanjeni.